Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Astrologija. Mjesečni horoskop za rođene u znaku Blizanaca, za maj 2022. godine. Savjet. Veoma je moguće da ćete u narednom periodu imati zaokret u karijeri. Sve što ste radili u prošlom periodu došlo je na naplatu. Sada se možete opustiti i uživati u plodovima svog rada. Posao. Početkom mjeseca do vas stižu nove informacije koje se tiču vaših planova i koje će vas možda navesti da ih promijenite. Ukoliko se radi o novim izvorima zarade, nemojte propustiti priliku. Vaše samopouzdanje raste i sve vam je jasnije šta treba da preduzmete i čemu težite. Povoljan je period za sticanje novih prijatelja. Imaćete osjećaj da vam nedostaje pravih izazova i da su vaše mogućnosti daleko veće. Ukoliko se budete borili, to ćete i dokazati u budućnosti. Savjetuje vam se da uskladite prihode i rashode kako ne bi došli u nezavidnu situaciju. Ukoliko čekate neke rezultate, veoma su moguće pozitivne vijesti. Nemojte preuzimati obaveze koje ne možete izvršiti kvalitetno i na vrijeme. Povoljan je period za pokretanje novih biznisa na duže staze, a moguće su i putovanja. Morate biti koncentrisani na posao ukoliko želite postići uspjeh i napredovati u karijeri. Ljubav. Ako ste u vezi ili braku, savjetuje vam se da izbjegavate prepirke. Morate biti svjesni da ima grešaka i sa vaše strane. Nema razloga za sukob, jednostavno sačekajte da se situacija smiri. Posvetite više pažnje voljenoj osobi. Nemojte dozvoliti da ljubav postane navika. Pokažite da u vama još uvijek ima strasti. Ako ste slobodni, savjetuje vam se da ne ulazite u vezu iz dosade. Čekajte pravu priliku, isplatit će vam se. Postoji velika mogućnost da upoznate srodnu dušu. Veza ima budućnost ako budete iskreni jedno prema drugom. Na ljubavnom planu pokušajte biti zreliji i konkretniji. Previše priče ne vodi nigdje i samo uzalud gubite vrijeme. Zdravlje. Početak maja vam donosi jak imunitet i stabilno zdravlje. Preporučuje vam se da izbjegavate prekomjernu hranu i piće. Ukoliko je moguće, povećajte kretanje, naročito odlaske u prirodu. Posvetite više vremena sebi, posao neće pobjeći. Potrebno vam je više odmora. Hrana. Tokom maja će vam prijati dijetalna ishrana. Izbjegavajte masnu hranu, jedite piletinu i ćuretinu. Hvala svima na posjeti. Pratite i lajkajte samo ako uživate u videima. Vidimo se uskoro.